baganye bikomo amamabo abo tangazanga bababo ikoba kwana se bikoba lakini yase chikoro cyabo ime byasare bimbiyo baheno nyene se bamenye naze chinka wamatemboyo lakini barete dini aya maro mara yumi ministry oyima ko bya na mukabo mulo minto ko kimoina na ro mori kyo odolgas na ene ko kimate ga ani mukabo mulo minto na ane ngento bete osiwaita mulo minto na ro morisia kala ko kwana meye dini alaya banyorenga obororo yoruane teta na ko banyi sena kwere to seta kwene ero ramanya mwana ruane ane ro ramanya se ko kwena ro sai ko kwena lakini meye dini no ba kana de wanjani watawakya tuwababa ya asabane wotame agaratoli meye dini rogo jiwasoka isiku ye dini tuwaba mune ensere Biblia watabanga na manyiro okora kwao tori morero oso tori mokenu angamu ya onyankwa beke mase aba morero oso abangaki nekiagero tarana chekina ningo tukorumoruwa ane muna mate ono Biblia watabanga inyora se kwa werete oira nokora maki obwa tienchereye Revelation 2 verse 5 kumano kabire mungo bitano muota kora tibo niki cha sore nusie kewekero yiki tae chiao ono monane tigato konye into baisa kama abato goikera nyobo bani korinde tobe abatu yatananire Biblia kora go chinse ngabu yatanane kurwasa abantu munabarabi munaba abatu asome korugoro wi yatanane erina y'abantu kubaho koligereri bateranga oyere umwate kana no gukora kwaye okwama kwaye amatunda nakana teke ekiagere nyere bya tonga biberi ege tonga kama matunda mororo ege tonga kena matunda marorose ono tia tanane erina kara bade ba kutuligeria batanga aro ake matunda ya na mororo oye no yo kana kokena kena amatunda na ya marorose amarere tobo muatana neko erinda bange baca seyeso batate biriringana haleluya mana nabasesenia biamana sobat tegara